Ini nomor satu ini mana? Ini orang interview dengan address issues bagi Porsche Boka Ministry of Communication. Kawai na kikunhun seng bhalang ka Federation of Khasi Jantia and Garo People sengkmi haka arphulai tarik ujamang 8,000 arphulai kala pha jing tho sho menteri rangba ka jala ukonrat ke sangma ba untuklar lem ya katnar communication ka sarkar India na ka bantaban penrung ka katien khasi bat Garo ban tho exam rungkam hakikam balat haka gram sevak dak branch but assistance branch post master haki post office paper Hakani ka singi ka arphulai tarik ka sing FKJGP kralit yakendo bat airu ekajing tho haka assistant director chief master post general north east circle ka kong shimti kharmaulong office trekam jongka hanong ba shillong hadin ka jinga kendo nakalyang jong president ka FKJGP uba dandi si khongsen ulay thu ba katkum ka draft model notification na katanat post office kala kadaw bantho exam tang da artli kitin kata ka kitin hindi mat english Uba dandi ulaong baka sorkar jala kariban tuklar lem halor kaniga banta knang baki khun samla jungi ki bayale ekanika exam rungkam kinyo bantho raktin khasi bat Garo haswa bankhot yakanika exam Fi ka jingchu jungi banyak kendu yo chief post master general kalong haka benta habadi bakliang ki sanction post ki ban sami benta kamba spa sau santali te ei ba ki criteria bagi bu hong to bakam balalong haki benai ba ada pro te kalong ba kipu ba yakini ketika direct recruitment ba lengba online all India ti kipu ka provision untuk baka local language kalam dei Hindi ba ka English te banyak compare kipu jongi yaki marks kamut ken pala ban ya banyak beat bat kiwiki ne bat compete bat kiwiki brio na shogi jala tingi iru ba nakalang jongi kalong ba ka kini kejeng lek kalau di deprive yaki kena samla kejengi kebetulan hani poka hani kabri nyotrap kejengi nah hani poka jala kejengi tingiwan banyak keren yau chief post general manager tiuni wong ba idon ikong karmolong iba deban in charge kani ke division sini tingla ekran namar ba nakalang kaseng ru ila tho show chief minister ba ngila ong chief minister bodi intervene kloy kani ya kabang untuk saka Ministry of Communication pa kin atlang ya kiwiki language komut community tin khasi tin Garo mo hangni hakani ka benta hakani ka region te nakalang kasang inam song klikti ngila ai kata ka jingbot saka government lengba ka jing tho so chief minister bodi binishim kya lo tani nomor kani kan nyarap sibun ya kena samla khasi ke jongi bawat kam jam nomor kemakidan menta sauspa saus santri kipu sane ke jala ke jongi kan di ke nyarap ha ya kena ke jongi deh ta kan nongrim bagi sawan banyak ya kendo ya new chief poster general manager ini menta kidang le extension bak sanction post bagi ayo amba sauspa sausan jika sakhat ya ke recruitment ta kan shop bikin cut recruitment iwan banyak kendo ini yang amba slow down the process of recruitment nomor beliau ngidang pursue nakalang kaseng ngidang pursue bak state government kadi ben immediately interview ni kani badan di kawai begini nakalang new saya barang badu juga di office ke ibu assurance fi lingba in charge jong ni ka division ba pej ni ka state ko jongi ihi lokong ba ke ba nile kadi bobyang kadi banwan hina kalian ke government demi maki yang show up istang tak jing tho ba kai ka ba state government ka communicate ba central government link ba ka department of communication kiki abstang yang kata nomor ba kumba kalong haki bagi state iyo adjective shai ba ka state government ka state government ko jong ka Mizoram anta Manipur Tripura itu ki state ka dable la ka jong ka benta dari ka basulungo ka ba bali ka state jong ka yothia kita kadang ke mansi nak kalian kejongi hapan kesuthia bala government ni kamle ru em hagi ndas ni ngatrai ni nak kalian jong seng ni mansi ngam sim da boi kala pilti itu nak kalian seng kan lektur nem spo gendu iki bor balor jong sarkar kenang gondiok kan sani halo kan kam isu tu pakari gamat ke besar le wedil ko kam gajam jong sami ngi menem step ngada pak city show chief minister temu umdan ang ni dan railing ba ki email di WhatsApp na ada pak siru bagi sapa kopi ru saka PS office jo chief minister te na kaleng chief minister ula communicate ngi wong un sampai ha ba de ni bata